Adap kimi kardom kadu kawe la so YouTube channel long kelang arat doa la fans tami la pen pini la so video long nali tom phan nang than ponji la bangki uruna doi asuni atangka jong sinali tum bank account na long nang jangi gidat bulate ko pp a process si ki claim nang sima la so puthak si pini nali tom la so video long nang than pachini pon ikpo mate na piklang pon ikpo nali tum la so YouTube channel la long nang ka humri milang pute nali tum ka tingon pen subscribe ikon la pen videos tame liking si pi ikon Tangde non kopiat hesi la uruna doi asunia tangka kilong dunde datma la soputak le etitini lam lang polonang la pen cithan polonang. Tangde non ang ton penalam cithan polonang uruna doi asuni 3.0 la bangso atangka kidam tang la so ciklo tarigi si hosi thapon iglo la pen hola sot ki thapon atangka afai la bangke 1100 rupees ansi piponiglo mate farokre si ansi thaponiglo lapen hala faro sira fokep labangke la langkang lumadim sipsagar lapen sirai daul hailong langkang lumadim hodak la 150 mate faro sira fokep labangke government hin pen piponiglo lasi 1100 atangka mate 1100 atangka labangke penangan uruna doi asunia long amen ki doan mate amen ki doa bang pietum ekona long pajang iklo lapen lang dam lo pulo tang te nili hola tari si ka upload a video long stami penangan a comment bang nili thek dam long lo zen an stami uruna doi asunia tangka labang ke long dun ik po lapen ahok ta hok lo ladak nili tum area matala pulo 50% abeng account na long labang ke pajang ponik lo lapen hala 50% abeng account na long bangki pajang ponik edet lo lasi kopiat hisi labang so tangka laki gijang jedet mama te kilong dun dedet ma la so puthak ison sonia lam non cethan polana lasi la so video labang kinani tum kicheng pen kijut an lang ikon la la pulte nali tum angton alam labang ki chini ponik po lapen kopiat hesi laso uruna doi asuni apemen penangan atumbang long dun lo lapen penangan atumbang kilong dun dedat atema laso puthak nili na nang than pachini ponik po lapen dak tok pon ateng pulo tangte nane tum dak thek longsi the uruna doi asuni 3.0 payment of 1100 mate 1100 lo released on 1 August 2026 has not yet been received by many beneficiaries la se penangana beneficiaries ato bangke la so tangka la bangke long duni gedet lo ase copy athe si long ledet ma la so reason dak esong soni alam jethan polona la pen possible reason la bangke la puta haisi ki long dun dedet atheke payment still be under processing please wait until 10 August 2026 mate payment la bangke kilong ke long ta haiji sitami nalitum labang so chiklo tarik kep an inghong nangji jongsi tarik kep angbong la song bong jongsi la so tangka long ledet pulte kopia process se ki claim nangji ma la so puthak sitami niri nang than pachini ponik po video kijut malam lapen nalitum la daketok pona teng pulte ensure your bank account is linked with your Aadhaar mate nalitum bank account Aadhaar card pen link awedet pota haiji jongsi link do wifit mate link do kok pen stamila so tangka long non dedet pulote so process banili na than pachini ponik polasi akidam tang hodle link do pu wifit stami non na litum puthot bank long dam ikra na litum la check dam ikon je link do ma awe ma labangke lapen puthot dake tok pon dutlang complete your bank account KYC if it is pending nalitum bank account KYC stami dokok ta haiji lasi doma bema lata nalitum bataisi bank long dampen che check dam ikot la sonthom a problem dokok pota haiji jongsi bank account pen Aadhaar card stami killing ta dotang lo la pen KYC stami thang pending abe pin lo klotang te nalitum laso achiklo tarik kep aning hong ikon jongsi la tarik kep ang bong jongsi la so uruna doi atangka long ledet pulotang te
kuna si kahomre dam nang ji ma pulo tangte da ke tok pon ateng lo. If all details are correct and the payment is still not credited after 10 August 2026, contact the concern of Arunodai or bank authorities for assistance. Lasi jong silong ledet pulo tangte Arunodai la blog office along stami non dota haiji mine nili kidam time video long than pachini pon iglo jong sinon awe pu wai phit pulo tangte nani tum batai si bank authorities atom pen ching kidam igon kopia the si nangjang ige den ma kopia problem si doma jong si la tari ke bang bong long ledet pulo tangte nani tum na so processes anchor lo claim ningji Arunodai la officer atom pen ching kinang po jong si Arunodai officer awe pulo tangte elitum DC along stami bangko an si kilong dunde ma la soalis ilitum semar ponsi DC reading pidam nengji kali pulo tangte nang litum area long IEM tum dota haiji hala EM tum han nang litum contact nang po lapen EM atum ada high authority mate Guwahati mulam alang litum pale ik po je bangko an si kilong dunde ma kopiat hesi kilong pon pedet ma jola so details bangai alang litum enik po lasi jong senang litum rong siwet polte na litum la lis semar iko na pen na litum area bangko an si kilong lema la so list tami na litum semar pen la so procession chalo claim nang chicken na litum DC long stame thonam nang po kali polte na litum area MEC dui mate matum duji alang litum pen contact ikon alang litum na so puthak bangke nang rabik po jalan chalo a process la bangke nasi tarik ke analitum chonghong ikon jong si tarik ke bang bong jong si nang si thap thi pulo tangte nalitum la so process bangsi claim nang ikpo nasi pinila short information nalitum ha nang kiwan pi la bangke la chalo la pen komama tum si kilong ma long lema nalitum la so video a comment box along tok pen than pachini ikon la pen pipon pe pugali nili hola sot ke thanda hokalam se thanlo je tarigi si August tarigi si Arunodai atang katha pon exi hola sot penan abang phetum mang long dun iglo lasi komama tum si long malong leman nani tum las so video comment box along tok pen than pachini igwek ngo tangte do me thagmi kadu kabe car british 2.0 YouTube channel long kilangara do anafans tami nilin pet cardom